In fact, even the part about Brice being thrown off the ledge couldn't be proven. Ja iskreno ne verujem da ga iko bacio dole, zato što u takvim tučama niko neće da ga baci, da se bakće s njim, nego ako su ga šutnuli par puta udarili, ja mislim da je on verovatno hteo da pobegne, da nije znao da je tolika visina ovde iza žardinjere, da je hteo da preskuči, da se sapleo, pao i ne verujem da je bačen. Očevidac događaja prijavljuje i poziva hitnu pomoć i kaže doslovce: Hitna pomoć. Da, izvolite. Molim vas, obili će venac kod garaže, dečko je pao sa zida sa 20 metara. Mislim da sama činjenica kad kaže dečko je pao sa zida od 20 metara znači nešto, ne znači da je bačen, ubijen i tako dalje, već znači da je pao. Ako je pao, onda to ne može biti ubistvo. Kod nas postoji ogroman uticaj politike na pravosuđe. I ja mislim da u tom smislu, recimo, sudije kroz medije prate neke poruke. I kada oni vide, na primjer, kako mediji izveštavaju, oni misle da u stvari to je poruka koju njima šalje neki politički vrh i to onda sigurno utiče na neke njihove odluke. I onda oni zapravo sami, kažem tako, oni gledaju medije, ako u medijima postoji malo ta histerija oko toga da je to, izgleda im da je završeno, znate, oni malo se povedu i takvim stvarima. Znate, ako vide predsjednika države koji kaže ovo je takva, ovo je to, mislim, šta može taj sudija sutra drugo da uradi? A da ne bude opet on posle toga stavljen na neki krst. It was questionable whether the politicians and news anchors actually had much information about the details of the case. On the other hand, the spokesman for the public prosecutor, Tomo Zorić, was more than happy to disclose all the details of the case. Da li je istina da je istražni sudija pozvan tek posle 3 sata? Pa sad te detalje ja kao portparol zaista ne znam. Ja kao portparol Republičkog javnog tužilaštva neću moći da ulazim baš detaljno u činjenice samog slučaja. U osnovu kojih dokaza je utvrđeno da je Taton bačen? Pa ja kao portparol, znači, ne dajem takvu vrstu informacije, da mi sad izvođenje dokaza pred televizijskim kamerama smatramo da apsolutno ne treba da se radi. Ajde sad da se konsultujem s kolegom. Mi smo gledali presu, zato i pitamo neka pitanja jer ima nekih nelogičnosti, na primjer, veštak nije mogao da utvrdi... Na tu vrstu pitanja neću odgovarati. Neću se baviti konkretnim činjenicama i apsolutno na takvu vrstu pitanja neću vam više odgovarati. To je problem što ja na konkretna pitanja, što je koleginica pitala, i ne znam odgovor. Well, perhaps he was the wrong person to talk to. But who else could give us all the answers that we needed? Da vidite sa sudijom ili sa portparolom suda da vam on konkretno tumači šta piše. Vam je sad može da bude neko sagovornik i iz apelacionog suda, ili apelacioni to potvrdi. Možda Rada Dičić, predsjednica apelacionog suda. All right, we'll ask her. After all, she should definitely have all the details about why the soccer fans were sent to jail. Zaista ne bih žela da analiziram presudu u detalje.